Dagay adorakso taturutso na tarata dihita asabi suruhat tamang pasatong hatagabi hata horas hata nauli tu na ganyan kung tadi bagisan tikyon pasata itu makadamang bagguhigok kon do ijo muna ima hula-hula muna nasa storjak ima tarsingot di parsari madon ni ibotonawi di bagisan tikyon alaniyak kalayak ito sumri nang bere nabi be donon naima perjulu mulati maritu hatta alhimas berita saluhna terlumi hamuak kara siraja ni anak nami di bagasan hibas 11 karo harang itu di napatu pahun ulon di bagasan tikyon ima tarsingot di parsari madon ni iboto nabion ala di sidoron nami daroron nami berjolok kabere kalayak itu hata ni perbuibir na hubot kami hata na dua nama dokon firma pokki bahul-bahul macam Irma tor di mudakar na manghihutor di budian di motor namin. Lucu-lucu manang akaba kamawan. Matutura sa namin. Marito ima dihamuak ka lahi namin, ibotor namin ang bere namin pe. Tabani na uli, tabani na ringgan. Arong doho batu pahami. Si pasator namin. Dihamu saluk na goparan na ibotor namin bulagi. Alah beri kami. Gawe dohamu. Koparan ni ibotor namin. Ngolo tulak. Alah ni. Syadus nurhat tadi kalayak kaito kabere. Onom ma sasaton nami ulos panyari dihamu saduk na koparan ni iboto nami blaki jana pangidon nami mariti parhitiat dia kalayak kaito napasat pun pasu-pasu na hulan di batalo alani las marwamu dakari na bangihut asa di bata mangabusin asa ilu na manetek siya kasi malolong mo marhiti-hide parmodingi iboto nami untuk ka ari-ari na bangihutong asala alani madahon nami ma akkalay itu bere kamu mah manut Tuhan semua dia hasahatan di semasa nabi di bagasat tikon ini baju bubu nabi oh betul lah ngolo bare nggak siapa betul jadi asa jadi ko matakas di bagasat tikon kami beroron nabi langsung nabi ko lang unaking dia duduk di bagasat tikon lagi duli nabi Victor hatok maberiku marhasa hutan asa saya tak jawab melekon kita sahab debatay may unang gawi arong dokon di rekrut lawan na tawag satu sibe tahu na tutum malawak luluma baru nami asam dong kamu mengurubi membantu mengurus lekoda dewereda ini masih kotor nami jawon asa fasa tami ati ngabui amang nama lo nami babi amang kami napasaton ulus panyari mahami di boparan ni iboto nami ulakon ban mo jadi hanya mang kodang mula-mula ulus padung mudang ma tukor dak sampai pasaton nami tu raja ni anak kon nami Badda mga judi hame gudang magdalari dot godang si banay-banay asabane sahara ni mataraja na liat na lokal lumubi di bata pasato paspaso na ito para ni boto namin nagawi tan lumubi ko para ni boto namin na sa imadon badang ma
kana tulang kami sa luhuna. Kuber kami doria ni rohamuna, laho madaputok kami anak komuna. Ima dini paraboha ni inanami naung tabaru-baru pison. Raja nami laos di buah kamu nakini si beritot di laos di katahon rajai anggia matutu beritot di nami laho mangatoni sa luhuna. Laos di bayi hutamu raja nami ulos lagi jang sitorok rabu anggia maso-maso mata na mertua di bata di pita-pita muna asa dijang di haim berita gabe dijang berita horas dijang berita mamora ya misaluhuna baru muna raja nami di sopanan pangiduan nami raja nami molotong di sopan no kamu walau bihame raja nami batung bane ma rohani rajai di sopma pasaton nami raja nami bisa nagajak Tuhan muna bonani ari nami na siya storjang to pasituan na tong di Laos ison pasaton nami raja nami japar naguk Tuhanmu bonani ari nami batung banema rohamu raja nami di pangiduan nami atar sokoni pangiduan nami raja nami Gabi masalah horas si raja ni anak nami alana lu nggak berjodoh kah nami bari hutu nak kaulau
subasat kami atau nauli hata pasal tutu amuna salut na pumparani na puro nami asa parjulu majuhami raja namang buru marsiala sangat ima taringot suna matukok kata tuan. Alhamdulillah pengaik siakan. Tutong doh tahun manapawatahunok itu hamu molonin naroh sendiri ba amu mana mamuka hata nauli hata naringan. Ini mah gabi jalan horas. Mulai ati matutu dia mata nomor 2 dia bata di bawah di bokon doh jauh-jauh na di hamuna saduh na raja di pamuron nami rodohamnya pada dia besom peparannya puta 5 busok pati 2 busok datu nasian begitu. Ipas dohami saat di jolo di jauh na marapang na marjual si gomok pangisina di na marsiala do nulau tau tutu ima na jumolo marujumolo iboto nami na diari Sabtu. Taka sudah nang diharoro namin na budari akamang baru ito na basa. Dengan pala tinaringotan sungod dia akatuturi alay apala dia basong potorongan namin tututu. Diharoro namin hula-hula mahami. Maralupok kami sa loob ng anak ko namin. Taka sudah uli amin nagkiraway hidup. Sungod dia maatong papaparan. Doho taka hinauli hinaringan ni iboto namin ang jumolo marujumolo. Agyak man ito pa amat ko ng markwere bata tuwari naman uton. Asa totong isali na hamo. Lumuhi madiham ng marhamaranggi. Asa totong ibagasan sa damiro hamo dia para dia basong. Ima diari ng binuhul muna. Nalaw manuaton. Iboto namin at tinganan para diyan ng parsatokin na ni. Tuinganan na tinodo ni Rohana. Diyan na inganan na pinasupaso ni Debata. Ang iyak mamarhite. Inoron niya kaulaw na pinatuwa mo nagibagasan sa lalyon. Marsala ni Roa, mahamatong yak ka na mangulaw-ulaw ni. Asa tong ni Debata diya mong pasu-paso tuwa rin naman utong. Lumuwi ma tuwa apala po paran ni iboto namin ang zumulong matua. Odo sinuhunan namin diyan kita niyang ngami hanulaw-ulaw na marupok ka mo. Ang iyak matuktong. Dilehon, agabiyon, sangapon, diaka, paparan ni iboto namin naong magtuo. Jadi sinuhunan namin, arasyan sa daniro dohami, hula-hula muna, paparan niya puta bersok pati doho pusat datu, lasma roha muna, diharo namin. Uwag kami do takas, minamar duduk, ang giyak matutiki, ari naman uton. Asa totong di bagasan sa daniro hamon di nama makke parboy pir na upasat kami idot na tuwa do to pir mabok ki mabahul-bahul pasalongan pir motor di mo luju-luju manang kapangumuan. Jadi molo tukpe at kerajaan anak kon di hamu sa luhut non ho pabahami ma sungod di tong ulos horas ulos gabi tuari aran ni manguton di paparan ni Laik kuna tininggal honi boto nami tujulan nario. Odo silihonan nami lumami mga tuho ulay. Nabudari penung at tubudang kahata si pasino. Katapola dili anak kadongan do akan nagtuturo akaula-ula. Apala di basodo non nami do. Kusik puno nami do tibigib sa diri. Nung abe nanya liling na holay di na mangula-ula ni. Pos lorohan nami asalyan mo kapura to kagaling mo. Ay to akan natoro pipeno nga di pasahat to akaturpo akan naringgan na uli. Jadi pajang mau murmulay. Agiat maatuara namang hiton. Ito pa debatasi ng rohana to ho. Marpi na parima kapaparan na ituara ng hiton. Siga jang umur na sila sa luhut na. Pero samba paparan niya pong nami bursok datu. Doh paparan niya pong nami bursok pati. Ninarohan namin yaman, matang mazo, bordang mula-mula, laos mudo bujo doh soba. Asa gabi masalah oras, mga terjauhan itu medamang mga gondang mga
Ima paparannya putai usok pati, dua paparannya putai usok datu. Nau kesehatan itu hamu nak ulas itu rabu. Anjak matu hari-hari namang utah nakka. Beri nami dia musalut na marang itu amarhula marbobo. Itu pada batama salut na nyulan di tangan nuna. On sada pertanda do on. Nang diharoron nami pwede na pasahatong ulos si Toro Labuy. Parhiti at doon tuamatan ng matua di bata. Asa dilang pasok-pasok na turamo. Subanya at doon atong tutuhata pa ng basay. Asa totong di pasok-pasok mo. Tuwari-ari na yung minuto. Jadi tarsiwag di naupasatami ulos si Toro Labuy. Hindi Toro maribu paparamu na tuwari ng minuto. Sa asul masahat ibutian ng ubasatan itu tu. Ulo si Toro Labuy saat mamun saluhna horas jalaga dia. Kubarat kami irian ni Rohamun. Roh mendapat kami. Ia nak komuna. Ditinggal hakau kaulong. Kuhilalahami holong ni Rohamun ay namari anak kami. Kami matutu kerja nami. Hata pasugay pinatari parang Tuhan ay anak kami. Martina yang baru binigyan mga mata nomor 2 di bata. Di basahat di bata may ima pita-pita muna. Tu sulihami anak ko muna. Lu manang kepoparan ni dai nang jumudoon. Pasidorohan nami raja nami pasaton di batai. Tuhami sa luhun na anak ko muna. Asa jumpak songon na irok ina tua-tua. Asa naong 10 itu jumpa di 10 hari. Kata pasugay naong pinasahan muna. Kuha-kuhain na sa martaman ni Jaro. Mata tu. Raja nami di sopan ni kuhumnan di rohami marsopa Tuhan mu raja nami dito ibogo niya laman na marapang otik susadian no raja nami sopan ni huhum nalaos pasaton nami sopan ni adat batung panima rohani raja tarsong lima paduhan nami raja nami jala laos isom mapa ikuton nami Japar nagok tuhamu dohot piso nagajang dohot pasikot na pami. Tarsoko ni baraja nami pangiruan nami tuhamu. Gabi jala horas. Gabi jala. Masakorohan johami lahom manobba hula-hula nami on. Badang ma godang na hobar tu si badang ma nauli na. Gabi.
Hanyat mga saudara uwi muna tujulot na riyon. Itu pa asido horong nasiang Tuhan teng. Langsung ini dong menghite. Ringgit sitio suara na pinasok mga songon pisa Tuhan yang udah muna. Hanyat ma tuari namang yung tok to. Kita pwede matama dia muna sinasineroha. Sinong nang pinahan gabi nga nyuda. Asa tertomar sineroha mo sa luhut na. Songon lima padohan siap kami. Jadi apa yang pada nami? Nunga upasuhan yang nakon nami. Tiada tutong di baga salah sineroha mi udah nasida. Paparang yang pungami busuk pati do busuk datu. Baik damang kunda kesehatan las pada mematu. Si Cetio Nabi. marhamaraanggi tuhami na kungudison dilo na dua-dua sara silong pagarang dua silong papuli tuk sara beta na baton hata nauli tu anak kota sudah ita dapotan uli open wa Di hamu saluk na boro nami yanak ko nami di son. Lain nami bere nami las rohan nami mamereng di harorong mo. Di parjongjong mo di bagasan di sedaryon. I madina marhite di permoting ni boro nami di bagasan di sedaryon. Sidon nami tu hamu saluk na boro nami na marami na mabawati. Sada marohamo.
Di nama mo Gabi ito lang. bagasan ni Sadarion. Saro di na mangujungi bento. Asanggiat marhiti unaw di bagasan ni Sadarion tutu. Dapat akan napinsita ni Rohamu tujuan nyari. Kemudian ni namin di bagasan ni Tityon. Asanggiat marhiti unaw di bagasan ni Sadarion taruli mahamu tutu. Dilas ni Roha, di pasu-pasu. Saksong ni manang dihagabion ng pakatik kinanang Roh. Si pasangaton di Duhata na partinggan pasay. Lasong ni madihulay ko na burjo. Di bagasan ni Tityon. Nga di jotu hani maburung namyo ala parhala do ni huriya doho ditiki bagasan ni senaryo ati peno amang ng pensiyon tidak dong ang gugwarni parhala do ni huriya situ ala nido nunga godang ka barita na uli na pinasahat mo di bagasan ni tikyo tu salut akka ruas ni huriya ko asa gabi jamita na mangudo matutui jala makor na korsyaw dito nga tong aning ulum ima di pasirang ni daging siyan puro namin so ala dito pasrohan namin di pasupasutuhan mga diho at ipason daba kajang liubot makatik kinanang ro lahu pa ihut sa luhut aka paparan mo tanya ko manasida tujuan nyari dapat makasirok ito di na to katik kinanang ro daba kapasarian ro di nasida tujuan nyari sikat ni laut di bagasan ni Sadarion terlumubi ba dihamu salud na kabiri nami salut akan berlongat tubuh di pasu-pasutuhan ma akan napikiran ni Rohamu tujuan nyari asa nanon nami ma sudah koni fokus to tuina madok asa sedikit ma asa naking hubak kami do ima spiritor di kono nami ma sudah panas to tuina madok asa pirma pokibang ubang mapasalongan pirma to di mula salut na puro nami luju-luju nang dalam niya kapanguba. Matuto. Asa pinatikon hujur ma ito binikapiyan. Ya tu si hamu salut na puro nami mga nakasiruhan ni debatato. Sa tu si mahamu dapat anak kapasabri. Yung nga sahat na uli sahat madinggan. Son hami hula-hula muna mahamaranggi. Asa sahat masuno sahat matubatiyan. Ya liling mahita salut na mahula parburo mangulo. Jalag hata ma na manggogi pas-pasu na dito. Kanya magparmusip nami. Ni merodok to kami ima hopar tu pertul ni na namu sa tikyom isa dari roham nai sada tangin matam di hami saluhu enak komuna agit tu sadana hami tu jangan ni ro asarafot aka silas ni roha ya di roham muna akara janami di masa tamu tu hami akata nuli tanaliga hata tu bertuga lot hata pasu-pasu masu-masu matam amat mertu ni bata dalam nitanyang muna matong tu hami enak komuna siang dia matong hata na pinasa muna Tuhan bisa luhuna terlumobi tu matu poparan ni tuan tua mai dia barana agin dia vinganna jadi saya kami pamorong muna melati godang ma ubasa kami Tuhan muna saluhuna hula-hula nami nama hamarangi jadi biasa bertikion sangat dorazai dia roromuna amang raja neng roro hametong marsoba Tuhan muna saluhuna hula-hula nami hula-hula nama hamarangi tak sudah na fulung yang susah kok jadi berdua tak suka sudah nalau si batu pohon nami pas atau nami Tuhan muna hula-hula nami alani si batu pohon susah dia tu susah dia mana natar batu kami dan nami marsoba Tuhan muna hula-hula nami saluhuna batung las marohani rajai butima Maulate ma abang boru molatung nang dialusia muna ibatuhan nami gabi majalah uras alay marhite-hite di haroro nami di bagasat tikam kami hula-hula na marhamaranggi asa boru hato kami lawa masu-masu yan akun nami di partikienon asa bay damang jodi kami bodang mula-mulay las pada budamang tu bodak sopay bay damang naulinay gabi majalah uras
imahami berdalan lama noba hula-hula nami hula-hula namang amarangi asa badamang ma dihami godang berdalan bamba namang naudina. Ulaw sa Darion. Suksoni nang napinasat mo di hami songol sipa situ natong dinami di bagasan sa Darion. Di paso-paso Tuhan ta masalo na. Akan na sinakapan ni roha mo, suksoni man ang akan nanulan ni tangan mo. Tuwa katikinan ng ro, di paso-paso Tuhan. Asar hono nami mga kerajaan ni Boru, sinapon ni upamas tutoy na madok. Asa pilatukon huzur man. Dito pinitabiyan. Ya tu si hamu saluk na buru nami mga lakasi marohani debatan. Sa itu si mahamu atong dapotan at kapasalo. Matutu. Matutu, ala niya mang parmusik nami. Pero masuk pulau nami. Ibaga sa nitik ti sa Darion. Ban madihami amang hasatan at podug namang mga tusil-tiyo-tiyoy. Nasagiat sa nauli, sa nadinggan. Tu saluk na buru nami. Ibaga sa nitik tiyon. Tu akatik rin. Mama mang nauli niya. Yang sebetulnya kita kasih dong tiga-tiga horok kita akalalena termasuk Sian Huri. Maulo Sian Hami Sian Huri hagi biuta bulu para nunga tum merlu di dunia kehatatan yang di pasatan itu bahwa sebetulnya mulai sa forwarding dua-dua nata hawalong yon. Bolo kami sa dapat memahami alarong doh bigyan minaki. Dongan sa Huri ni anak kota na Sian Stangko. Nasida ma pasatong hata nauli to tong hata lungoy mo to na sudah. Personal ma pada po siya Ma sa luhut na mahamu po para ni Opujidika. Disonro do kami tutu sa tonga-tonga ni Huriyay. Ima ala na parsido do kami na turut berduka cita. Ima di pertuan ni ina nataholo nyo. Jadi naikpe di hoama Opujidika dulu. Takas do ubotohan moloro amang madapoton burumuna tuhuta Victor di humala buti hala amang do madapot to bagas joro ni Tuhan ni bakat di sibe kutangi kami do sudiya ka hata nauli na pinasa una marhiti hata ni Tuhata di tonga-tonga ni Huriyay naksong ni pe di hoy nang ang buhatan ni dibata na madok tasaka mo sakap pulo jolma marsakap debatari yang kapatutuhan laka yang ko disakapi roham niya ima dinamajalo to honak ko out julo tertebel manyak ko di tonga-tonga ni Huriyay di ida natoras alay nungay tikina so tuma di wakoy gabi tubaga sa pikiran mo mapain gabi madili ho di tonga-tonga ni Huriyay nang di tonga-tonga ni Tuhan siya lima Panginoon nami takas do ng tawot ibalik ni Arsak ni Roha Rodo Plastic
Di baga sa senaryo kunungan di pagkuling iti hatta marhiti hamama tani inango. Muhan di rohamuna sa luhut na hamong pinokparin na tuwa. Lam tukido rohamu. Lam di baga sa narsat ni roha rupi hamu pangotingo naro arsat ni rohai. Alay di pagkulingan ito hatta di hamulang pajonok kamuma tuwadupan ni di bata. Marhiti hamamate ni nangon. Dapat madihamuak kaslas ni roh. Lam ditabay ito hatta madihamuak kapasupasuna. Sa luhug na, pinagparin na tuwa-tuwa. Yaka, naso dapat ang rokap, sa tubuy bumadapot rokap. Yaka, naso tubuan anak, sa dapat ma, sa tubuan anak. Yaka, naso tubuan puro, sa dapat ma, sa tubuan puro. So, ano hat? Kami matuwa. Isok kami jong-jong eda, dongan adongot kami, dongan sarisanmu, berduka cita, di parborhat ni natulangon. Jadi saya anggiat natutu di parboboy Tuhan hamu akka saluhut na pinagparni na tuwan na nitinggal hon na naksongoni tulang dison dan tu tegar na tulang tungpe nang songoni per laon ni natulangon saya lam libas na matulang tong asa anggiat arong maniroy-niroy dope akka pinagparni tulang dison. Jadi eda itu dika kami sedongamu songon na taboto bedo eda songon adong statu dekta na boy pasaton nami di bagas sa sadarion songon ni medyo hata sa kami arisan dosroha muliate dosrota muliate madi Tuhan alahi pas buita saluhutna bado-bado pinapur di bakini nagboron terlubu bima di amang buru do lai si judika mulo kami di sokaroro nami sa kelompok tayo, kelompok satahi maju bersama. Jadi di son namang guru do lai, nado do kami turut berduka cita. Parmoting ni naboro, alani namang guru do lai di son, tabay do son statuten di kelompok tayo. Jala di son do pasatong nami le. Otik susadia, nabuhi tarpatu pahami. Sa kelompok kailas marohamu na majalo. Sa ito gabi na may tuwari na ng ro pakyo muna. Jadi si dono nami gamang guru do lai dison las marohamu na majalo di haroro nami. Jadi do si dono nami mulai tema pinasama. May madug pulis yan. Kami na makahulungi hamu di bagas sa tikyon. Keluarga besar na berhadap di roha. Pertanyaan mahami di Tuhan. Asa anggiat di pudian ni inatadahulungan. Dabot tua, dabot sangat pamo. Seluruh na pinagpan natin ng darhoni. Dahil ang napakahulungan. Jadi, di hamu amang namalo namin. Asa humasahat kami jo kasi pasahaton nami ubad diak ka holong diak ka na maraliali songoni diak ka na berkelompok ng arisap alay mula-mula hun nami do berjulong.
hamu pariwan nami, ale-ale nami, si jule-jule, kelompok tani, arisan, rabdohot, huria ni boru nami, ima huria KBP, nasian si tanggor. Uber kami dok kawang, balgani holong ni rohamunai, dihami bona hasbuton. Ya di rohamuna las debut tamu datang tuhami, ata nauli, ata bertuber, ata pasu-pasu. Saat metong tuhami seluhukna hasbuton, terlumubi ma tubo parandina tuan. Jalalu ni, molo uvoto nama rajale, doh nomor periban, sibil gatuk pak dua teh. Inak songo inak kinan, si jule-jule, ngadong tertentu satu tengah, sian kopetani, ada tertentu satu tengah, songo inang uria KBP nasan si tangkor. Isbulena favorit pemunak ka amang, dotamu kainang, tak terbalos sami, tangyang mas tangyang kami tatu jangan darion. Asa tubuh dihita, akka silas di roha, bohita marsi paolo luan. Batuk somanipe, atapat jalon nami siang hami bona suhut, tuhamuna, nabakalong hami, horas mahamuna saluna, horas mahami ngasutot. Jalan di bawah tikyon, isakat ni roh nami, nengroroh hape hami, lamar da foto kamuna, huhut pasahaton, jabar nagum, tuhamuna bakahulong hami. Butima. Dosurata. Gabi, jala horas ulang kamu mah. Amang nama nami, nang mahami berjalan, tikak ni bersih jalangan, dihami nomor beriban ali-ali si jule-jule, kelompok tani rak dohot, akal tanggor, asa bedang atau dihami, kodang berjalan, bedang ma, kodang na obat susi. Ita waktu akan apa Lopat sabamu majo hami apala satok kipe mabena cara asa bui hami maracara apala satok kipe. So ni majo sirohonan nami diamu saluhna amat taraja do inata soribara. Jadi OP kami ada nang ngamang bau do keluarga sede na bahwa kita dong bunga bora. Jadi di sini patuduh kami do diri nami do kuy nami na do kami merasahon na marumahapon ni Roha. So napakilala niya la eda do amang bau. Jadi do along do musin utusan siyan tim so na do ni ito sinakingan nang pemolan na may wakili di son. Jadi kami khusus majo sian borak, turut berduka cita mahami. Di luluan na Sari Madua. Ison, jong-jong kami sian tim pemenangan ni hal amat na GTP Utabarat, dohot din ni si Hopi. Parjolo sahali, saha madawi ni hal amat na GTP, dohot din ni si Hopi. Tuhamuna keluarga besar di Bagasan Tikyon na bertepatan na sida na berhalangan do ala di si Majuta noay borhap tu na sida. Jadi kalau tuk suboy na sida ro maklum na parjolo mahami minta maaf alay mo tuk kami pinoain sa kudutusan na sinuro na sida las marohamuna marulupulong manang totimuna. Tapuji matuhatta di pertikian sadarion ala di leon do pedihita kesempatan bui pajupang diaka na masih haholongan
siap kami tim pemenangan JTP Dance Madok tuhamuna keluarga besar saluhutna turut berduka cita di parmoding ni na tua-tua di bagasan tikyo jada mau tutup pesongon parjom den songon ganti ni keras bunga manak songon dia be hafal do tipis ni anggia batok tumara pakko pakyo munai di napaturai turehon dia kau laut tarbe tuaka tiki tanangro jalapos dorohanani di sini nasi sada tangiak kita dohoci sada holong tuaka tiki nanangro di nalau mangalului angka siluduan tanah hobar tu barbolota atau dohonon nami ma di hamuna pinopar ni na tua-tua parjolo sahani di hoa mang na tua-tua asa adong hatiti ma tugu-tugu di lombu dari pasa ma tugu-tugu di horbo nang penggek saur matua ma ho amang na tua-tua iring-iring on ni anak patugu-tugu ni pahompo sahat ma ho tok tu namar nini sahat tu namar nono Habuk ni roha Dison Roda sendiri anggota DPRD Kabupaten Bandung Utara yang kedua kalinya dilantik atas kerjasama nih amang na tua-tua do tak kayak lakon na dido dihamuna keluarga saluhukna ala sahat duti babarita las disoni bamuse ni haroho di bagas sadarion jadi semua dia be haroronami dihamuna bona ni azuhuto bolon secara pribadi atas nama tahun lalu teruan anggota DPRD Kabupaten Bandung Utara nak pinajulumu jelai bawarakmu sakutat tahu tabulon mau lihat ma dabun natali lui jumpang nata jalahi jadi di hoa bang natua martangi yang mahabi sudiak kalulun natorobon namat taraja nata soribadas yang dia matu penggengnya hosa saruma dua tujuan narion ala na perlu biak kabodami yang katu aku bilang permecah luhuna mula tungadong dobe akka pinoparni dai nangon na saruma rasohotan hamisan ale-ale martangiang matutuhatta asa dito masumbak kacerok kami todi na lugabe na horas na sa saruma tuwa julan narion bola tung nakarang hurak sikop kiri agabioni asa dito masutuhatta malutu asa setuan anak setua baru masih di kabiro parabut julan narion di atas ni tangyang ngami sa luna amat taraja lawinat tasori sorry beda jadi